Hello guys, I'm Ngashigi kangleipak.North viewer member tara noksari adu gai Ngashigi vlog si dikhambra de sport bike lover gi oina ne sport bike khambra date 5 te ina 7 book or mal de konu mama hapta kang jibung lai da adui mamang dai de mobile oina yola live ne ba adu da chatlaga details khara hang de kamai tong no khot panoi da ya matam ya mangan da gor sula oh Oh baby, I wanted you to be here. Guys, I think makam jauh itu aku details tu memang punah kami nara si isu details saya pasal nak kami ada na details memang punah kami naga kamana kamai tahu punah gari gari kamai tahu memang punah. Kau ini tapi apa? I mean this under go away. Ada apa lagi sinjai je MRC na Benelli ka collaborate to white tare. Superbike 600cc. Season TRK 502. Season touring ki bike ne. Asi 600cc dah hanla ase ha. C600cc inline 4 cylinder ne ba. Inline 4 je kamai to ke da si magi exhaust se saina si cylinder mari hoy je. Si sina pot je oji ki super bike ki makon ta ba tai ne ba si ji ki duna. Adu si inline 2 om su le ya tu mai la ga mo to ko. Ama maman dah. Mana ko. Adu si maning da. Si there je moi je 180 ne ba. Really angel GT ha pe adu track race trekking ne si girl channel ABS oye ba si guys aduga si mamang da nabe si ABS on start si guys si ABS si da lai si on off to bom ne ba ABS on to ge na si da tak nambi ra ne ama kitang off to ge na saina nam mane adai di music show my meter se si my meter sila 600cc robot change adai di si on to ne to mai sound maning start of jaya Ada sih price nih dia kemana tuh? Price si je keno da X showroom da 6.2 lakhs le aduga on road na 7 on road price 7 Ada haji ko na servicing gi kai ka dale ga servicing gi Guwahati da Guwahati le ba na la ga to si ai aduga akoina sa sir ga to si la tau ba je si Manipur de moina la tau ja ne moi na akoina tong kena tong bira ga adugi extra kai di la ka extra charge kitang di la ka ne moi gi leibam ko pang gi di ama charge gi free ne oi de ne si di extra my charge free oi de 5,000 kilometer 6,000 kilometer First servicing will be 1,000 kilometer or 1 month periodic, and then the second service will be 6,000 kilometer or either 6 months, and the third servicing will be 12,000 kilometer or either 1 year. So first, then after completing this, every 6,000 kilometer or 6 month interval. Anong dakar ba? ayo ngomong ngomong to ka ta Injector gi kano ano
ꯊꯦꯡꯅꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯌꯦ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯁꯤꯗ ꯃꯈꯣꯟ ꯊꯣꯛꯂꯛꯅꯤꯡꯗꯣ ꯀꯦꯕ ꯒꯥꯏꯁ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯗ ꯂꯩ ꯒꯥꯔꯤꯁꯦ ꯑꯁꯤꯒꯗꯤ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯅꯤꯁꯦ ꯃꯥꯏ ꯃꯆꯨꯒ ꯃꯣꯗꯦꯜ ꯈꯔ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯈꯛꯇꯅꯦ ꯑꯅꯝꯕ 90% ꯃꯥꯟꯅꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯑꯃꯁꯤꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯔꯅꯤ ꯑꯗ ꯑꯁꯣꯝꯗ ꯂꯩꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅꯗꯣ ꯑꯀꯨꯞꯄ ꯗꯤꯇꯦꯜꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯇꯝꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯦ TRK 502네. 시즌 투링 바이크네바. 시 포체 500cc 오이도네. 2 시linder 오이도네. 시 아니다 아마라에. 시나 TRK 춤나기. 아마나 TRK X 하나. 시시나 왕이다나 ground clearance. 아무도 사용 어둠 라카니바도. 섭티마나 바가리죠. 그리고 facility 가라 캐나라 바이타레. 시 가리지 투링 유에미나 touring view 오이버리네. 시기도 charger के가 लोइनमक सुनबा यावरे अदगिदि हाबदि touring view ने पोस्ट हाकनि carrier केगा दुगे dual सिजु dual channel ABS लाई ममांग मनि price ना 5.5 अदाइ दिगि होरगा 6 अदाइ मने on road price ना 6 ꯑꯗꯣ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯣꯏ ꯁꯔꯚꯤꯁꯤꯡ ꯀꯩꯀꯩ ꯗꯤꯇꯦꯜꯁꯇꯤ ꯀꯝꯄꯅꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ कंपनी एकदम चबाने सी इटाली प्रोडक्ट ngata ne इटाली प्रोडक्ट ने Benelli हाइसे Benelli सी इटाली प्रोडक्ट ने मोइ अहुमक सिलै म्याम से नमक चबाने अदुदगिनि सी मोइगी इंजिन से स्मोइना स्पार्क याउदेबि अदो मसा मतना थोंदोगा केनो तौबा गाड़ी ने हाइ तारे ꯃꯣꯏ ꯁꯤ ꯀꯥꯔꯕꯣꯔꯦꯇꯔ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯑꯣꯏꯗꯕ꯭ꯔꯥ कार्बोरेटर ते लिक्विड कूल fuel injection ꯑꯗꯩ ꯑꯃꯒꯤꯗꯨꯗꯤ ꯀꯩ ꯑꯣꯏꯒꯦ लिक्विड कूल ngata ne ꯑꯅꯤꯃꯛ ꯂꯣꯏ ꯃꯥꯟꯅꯩꯕꯀꯣ injector ngata ne ꯑꯣ ꯁꯤ ꯃꯈꯣꯟ ꯑꯝ ꯇꯦꯡꯉꯦꯅꯦ सी मवांग केनो हेड के याना केनो तौर normally she seat height kya amko lemna seat height 530 800 millimeter oga mm da song ni kya lage song seat height 800 mm sisina ekam da hai jage sisina stock exhaust ne masa ki stock class ja bane wa sisina after market exhaust ne exhaust hai je moi ki company na keno to wa po ne wa sise to sound am tang si ga to ठीक है वेट क्या होंगे इसी के 36 40 है ना तो सोंगी से दे सोंगी से वेट ची माइ से वेट तब सा दी moi gari issue yu phajai ni de nei to sa da bike jam lai bai moi na pura ko bike ni ko si de yuan bai na te do si da phaja ba khara to khara bike ka yaw do mate pote khara namak ka de bike ta ka ngau mi ni na ko camera nam ba ga na si mate namak ka da ha tu guys aduga igi price list se ko reference lo kan si makha da thola ke screenshot oina aduga sining asigi blog mati ama atang sita go solution zara ke maten product lo me pula thina sana leba kang lepak na ko